صلى وصام وأطاع أمر ربه واستقام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، اتقوا الله تعالى واشكروه على بلوغ شهر رمضان، واسألوه التوفيق والإعانة على اغتنام أوقاته بالطاعة، فإنه إنما يفرح بطول العمر لأجل إدراك مواسم الخيرات والإكثار من الطاعات. وفي الحديث: خيركم من طال عمره وحسن عمله. ولا يفرح بطول العمر من أجل العيش في الدنيا فقط في غير طاعة الله، لأن ذلك ينتهي سريعا ويعقب حسرة وندامة يوم القيامة. يتي الله سبحانه وتعالى ولو علم تبي نهانك يتمو يتم كم الله سبحانه وتعالى جومرا وقرال جنيم غول واتين دا يهور مفت اسلام دم هورغول سومي den seedo ala remeteɗo siwana kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko o gooto e ɗi fof ka tangugol ko kanko tun, ka jeygol ko kanko tun, idan ka rewede kadi ko kanko tun hani rewede. hara ngol ɗo konngol ngol tawata daiman hiɗen fuɗɗora yewtere neɗɗo julɗo on no hani andude fii honɗum neɗɗo yewtata addali ngol ɗo tawa nde tawno shahadatu an la ilaha illallah kala ko neɗɗo riiwi e ngol ɗo o tabintinali ngol, imma ka ɓernde makko ma ka ɗengal ma ka kuuɗe, si ngol tabitali e junngo makko, julde e korka e zakka e hajju nafatamo hay hunde ko Allah subhanahu wa ta'ala. neɗɗo sirkanowo Allah mo tabintinali la ilaha illallah muhammadun rasulullah, oɗo kala ko waɗi e golle ko mere, idan ko ɗum waɗi neɗɗo julɗo on daiman ko ɗum ɗo woni laɗɗude nin, ko ɗum woni sibasman on kala ko watta koye hoore ɗum ɗo. haray ko ɗum waɗi hiɗen wasiyo julɗo kala etagol sellina finde makko nden la ilaha illallah mo woni e wolude on, tawa ko ɗum woni ka kuuɗe makko kadi, tawa ko ɗum woni kadi ka finde makko. den seeɗo nelaɗo meɗen muhammad sallllahu alayhi wa sallam, oɗo neɗɗo mo tawi ko kanko ɓuri moƴƴude juuluɓe ɓen fof, kanko ɓuri moƴƴude horuɓe ɓen fof, kanko ɓuri moƴƴude yimɓe ɓen fof. mi toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah juule nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ɓeyngure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe nden e kala jokkuɗo peewal maɓɓe ngal ha ñande ngal dari ɓaawa ɗum jiyaɓe Allah ɓuri Allah subhanahu wa ta'ala. si wiyama e neɗɗo julɗo hul Allah, mana yo o duumo e hulgol Allah subhanahu wa ta'ala ngol, ko waɗi kulol Allah ngol wona e zamanu gooto, kulol Allah ngol wona e nokkeli goo, kulol Allah ngol wona e lebbi goo. neɗɗo on ko yo won hulowo Allah subhanahu wa ta'ala e lebbi ɗin fof, o wona hulowo Allah e sayiji ɗin fof, o wona hulowo Allah nokku kala ka o yehi. si tawi woni ko e nokkeli goo hulta Allah, nokkeli goo a hulta, ma ko zamanuji goo hulta Allah e zamanuji goo a hulta Allah subhanahu wa ta'ala, ma ko e sa'iji goo hulta Allah ɗi a hulata, a kontatake jeeyaɓe huloɓe Allah subhanahu wa ta'ala. ko ɗum waɗi neɗɗo on daiman himo wi'e yo hul Allah subhanahu wa ta'ala. neɗɗo on kala mo o woni o feƴƴata wiyede hul Allah, sabu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam Allah noddiɓe wi'i yoɓe hul Allah, o noddiɓe kadi inde annabako. en andi goɗɗo wawata wonde annabajo taw a hulali Allah subhanahu wa ta'ala. subhanahu wa ta'ala wi ya ayyuha nabi ittaqillah, ko ayyo nelaɗo, ko ayyo annabajo hul Allah. idan si tawi annabajo o wi'ama yo hul Allah, itti sikke e neɗɗo heddiɗo on. idan haray ɗe yamodira hugol Allah subhanahu wa ta'ala. jarnenmo kanko Allah e yottagol meɗen nduɗo lewru suumaye, nde tawno ɗum ɗo kadi wona gandal goɗɗo yottintamo ɗum ɗo, wona wakkilare makko, wona faale makko, ko so tawi Allah subhanahu wa ta'ala no muuyanimo. idan si Allah muuyi a wuuri ha oɗo saa'i hewti, Allah subhanahu wa ta'ala tawnima nder nduɗo lewru, haray no jeeya e ko hanuɗa wadde taw jarnugol mo kanko subhanahu wa ta'ala, weltanagol mo, sabu o addima e saa'i malore heɓoto. si a ɗaɓɓi malore nden a heɓay nde, sabu Allah subhanahu wa ta'ala ko o waɗi ɗum ko fi malnugol yimɓe ɓen fof. idan ko a jeeyaɗo e yimɓe ɓen, siɗa faala malore nden a heɓay nde, sabu Allah subhanahu wa ta'ala ko fi ma o waɗi nde. idan haray jarnen Allah subhanahu wa ta'ala nde tawno e yottike nder nduɗo lewru, ɓaawo ɗum toroɗenmo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo o hawrin din en e sawaba e nder nduɗo lewru.
yo dandu en gollugol e mayru ko tikkintamo kanko subhanahu wa ta'ala yo dandu en gollugol e mum dewal ngal tawata wanangal o ƴettata ko waɗi na gollugol ngol tun neɗɗo on so golli tun tawi wona ko Allah yamiri wona no nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam warruno noon haɗa yo andu a hawrade sawaba idan ko ɗum waɗi neɗɗo on hana natude tun o hoolo ɓay o naati suumaye gasi la himo hani torade Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hawrindinmo e sawaba yo Allah wallumo o ɗofto Allah subhanahu wa ta'ala e nduɗo lewru yo Allah wallumo o golla sa'iji ndu lewru ɗo fof dewal hara o naali neɗɗo puyɗo nder nduɗo lewru neɗɗo jokkowo mere neɗɗo jottoɗo wowla piiji ɗi alana ɗum nafoore hay hunde ande haray no jeeya e ko watta neɗɗo julɗo on weltora juutugol gurdam e makko ɗam sabu tawegol ɗiɗa siga ɗiɗo sa'iji si tawno hara siga ɗiɗo ala e gurdam harayno ala ko julɗo weltora juutugol gurdam idan no jeeya e ko watta ha neɗɗo yo welto ko balɗe makko ɗen juutata kon tawde siga ɗi lebbi no woodi tawde siga ɗi ñalaɗe no woodi tawde siga ɗi sa'iji no woodi idan neɗɗo o si wuuri ha Allah subhanahu wa ta'ala tawnimo siga ɗi sa'iji himo hani weltanade subhanahu wa ta'ala neɗɗo o weltorta tun fi wuurugol ñaama yara neɗɗo o weltorta tun fi yanganagol adna ko o weltorta ko batti si Allah wurnimo ha o sa'i ɗo hewti o hoore o welto kadi batti si Allah wurnimo ha hajju hewti o tottay ɗum o welto kadi sa'iji aroji yeeso ɗum ɗon ni kala sa'i fewndiɗo ka Allah rewete moƴƴere buy heɓo o welto ɓay Allah subhanahu wa ta'ala no waɗɗini gurdam makko ɗan no gasa o tawete ɗum so tawama ɗum o jarna Allah subhanahu wa ta'ala o toromo yo Allah hawrindimo e sawabu sabu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki ko ɓuri moƴƴude e moɗon on fuu ko on mo gurdam mum juuti golle mum moƴƴi piiji ɗi tawata wela hawtindirde neɗɗo o yo gurdam makko ɗan juutu golle makko ɗen moƴƴa ko hunde nde tawata sinamo Allah yurma heɓata idan ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓuri moƴƴude e mon onon mofteɗen fuu ko neɗɗo mo gurdam mum juuti golle muɗum moƴƴi idan si Allah subhanahu wa ta'ala wurnima ha oɗo saa'i hewti no hani weltanoɗamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala toroɗamo yo o hawridine sawabu sabu gurdam adna ɗan e ko wona e yanganede muɗum kon fuu ko hunde nde tawata hattode mum nden na ko woɗɗi hunde nde tawata si nde lanni kadi ko arta ɓawo muɗum ko ninse e ande e mafare yawma qiyama ibadallah wa inna min a'zami ma yamurru fi umri al-mu'min idraku mawasim al-khayr التي من أعظمها شهر رمضان المبارك فإنه أعظم كسب في حياة المؤمن وفي الحديث ثلاثة الذين استشهد منهم اثنان وبقي الثالث بعدهما ومات على فراسه فرؤي سابقا لهما في الجنة فتعجب الناس من ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس عاش بعدهما وصلى كذا وكذا وأدرك شهر رمضان فصامه والذي نفسي بيده إن بينهما كما بين السماء والأرض jeeyami Allah ande harano jeeya e ko ɓuri mawnude ko rewata kon e gurda neɗɗanke tawede ɗiɗo sa'iji moƴƴere tawegol ɗiɗo teretiji moƴƴere ɗiɗo teretiji moƴƴere tawata no jeeya ko ɓuri mawnude e majji lewru suumaye ɗo nduɗo lewru suumaye ko lewru ndu Allah subhanahu wa ta'ala ɓurni e hoore lebbi heddi ɗin fuu o waɗi moƴƴere e mayru ko waɗale lewru hay woturu o waɗani ndu ɓure ko waɗanale lewru hay woturu idan tawegol ndu ɗo ko hunde nde tawata no tindini Allah subhanahu wa ta'ala no yiɗi moƴƴagol e ma han joni idan haray nduɗo no jeeya e ko ɓuri mawnude e ko neɗɗo faggitoto ko gurdam makko ari e hadis yimɓe tato julɓe yahunoɓe jihaadi ɗiɗoɓe ɓen ɓe waraka jihaadi toon gooto on o heddi o arti o wuuri ɓaawo ɓeeɗo haa o maayoy ka suudu makko goɗɗo e yimɓe moƴƴuɓe yi'i oɗo neɗɗo ka aljanna wondema o naati aljanna kanko sakkitiiɗo mayde mo maayali ka jihaadi on o hoyɗimo wonde o naati ka aljanna aɗo yamɓe sahiidi ɓe o sifii ɗum hawni yimɓe ɓe moƴƴa yeeso nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam
nelaaɗo landiti ene o wuuraali ɓaawo ɓe yamɓe sahiidi ɗiɗo o juuli julde hunde kaari e hunde kaari e hunde kaari o woni haa suumaye tawi mo o hoori ndu nelaaɗo maaki ɓay o waɗi ɗum ɗo ɓaawo maɓɓe mi wondiri on mo wonki anki woni e juuɗe muɗum himo jogii ɓural hakkude makko e maɓɓe wano leydi e kam mo acciri fii honɗum sabu moƴƴere nde o wuuriti ɓaawo maɓɓe o golli nden wona tawde yangol sahiidi ngol no fanɗi joddi kono ma dama kanko kadi o yahuno o tawaka jihaadi o heɓi moƴƴere nden ɗon balɗe makko lannaali o maayaali o artika makko o wuuriti ɓaawo ɗum o juuli ɓuri ko ɓeya juuli ko so ɓe feƴƴini o hoori ko ɓeya hawraali ɓaawo ɓe feƴƴini idan o heɓi joddika Allah subhanahu wa ta'ala ɓuri ko ɓeeɗa heɓuno kon ɗum ɗo holli wonde so gurdam neɗɗo on no ɓeydaade tawi himo ɓeydaade golle moƴƴe haray mo haani yettude Allah subhanahu wa ta'ala o welto si tawi ko aksu muɗum noon haray ko ɓuri moƴƴande jommum ko yo o maayo hara o wuuraali haa juuɗi sabu si neɗɗo wuuri e hoore ndiɗo leydi tawi ko yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala woni e muɗum ka konnguɗi makko e ka kuuɗe makko e ka piiji makko fuu hay si gurdam makko juutal ɓuri mo moƴƴande sabu no gurdam makko ɗan juutiri wo o ninsiroto laakara sabu ko wuuruno ko o yelato haanino hara o wuuraali ñallal gotol aduna madama ko neɗɗo jokkuɗo bone ko ɗum neɗɗo gomɗinɗo on o yelato haanino jaka Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydamo gurdam makko ɗan o ɓeyda moƴƴere nden sabu moƴƴere nde wona hattayde fahmadullaha ayuha almuslimun ala bulughi hadha alshahri wa akthiru fihi min fi'li ta'at wa iktisabi alhasanat haray ko ɗum waɗi neɗɗo julɗon no haani jarnude Allah subhanahu wa ta'ala yettude Allah subhanahu wa ta'ala weltanade Allah subhanahu wa ta'ala nde tawi o wurnima ha nduɗo lewru darike tawi kadi hiɗa selli tawa kala ko haɗayno hoorugol ala e hoore ma sabu no woodi kadi woɓɓe goo tawaɓe no wuuri fewdo ɗo no wuuriɗa noon kono heɓe jogii ngantoji haɗayɗiɓe heɓde moƴƴere wonde nder nduɗo lewru imma angal gomɗingol imma angal jogagol feere imma jogeede ma nawnare no woodi piiji buyi haɗayɗi neɗɗo wuurugol e o sumeɗo hooram idan an e fanɗere gandal ma ngal e fanɗere feere ma nden fuu si Allah wurnima e nder nduɗo lewru tawi kala ko wonta sabu kon ha waɗa moƴƴere no junngo maɗa hiɗa jogii gomɗinal hiɗa jaɓi mo golli yoɓete a wakkiliki kadi hiɗa gollude hiɗa jaɓi ñentinde sunna nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam hiɗa woɗɗiti rewirgol Allah fiiji sincaɗi haɗay no haani ya jarno Allah subhanahu wa ta'ala yettamo sabu Allah waɗantama moƴƴere ɓuri ndeɗo e gurdam maɗa hunde ala ko Allah o kayma e gurdam maɗa ko tawata no moƴƴanma ɓuri wurnugol ma ha o saahi ɗo hewta woni wonanima gollugol de golleteɗen tawa kadi kono Allah wi'ino wonɗe warrude wona sincugol goɗɗum ko rewde Allah subhanahu wa ta'ala si neɗɗo julɗo heɓi ɗum ɗo himo haani yettude Allah himo haani immade o daro o itta ngameelo e ronkere e makko o hebbina rewgol Allah subhanahu wa ta'ala e noneji dewi ɗin fuu kala ko heɓi feere o ɗaɗmi moɓidira baraji nde tawno Allah subhanahu wa ta'ala ko addi ɗum ɗo ko fi makko kanko julɗo fi yo ɓeyde moƴƴere أيها المؤمنون واعلموا أن هناك مفطرات معنوية يجب عليكم معرفتها واجتنابها وهي كل قول أو فعل محرم في غير رمضان فإنه يتأكد تحريمه ويتضاعف اسمه في وقت الصيام وذلك كالغيبة والنميمة والشتم والسباب وقول الزور والنذر إلى ما حرم الله النذر إليه من النساء والصور الفاتنة والأفلام الخليئة والاستماع إلى ما حرم الله الاستماع إليه من الأغاني والمعازف وسائر المعاصي فأنا يقول إن بهذا أن بنو جكاء كركا نوودي كبيجي دي وندن يودي نوودي كدي بنو دي كركا هرقو معنى ينكوجي دي تواتا يتاجي تمادن أي يتارو بتمادن أمي بتاجمما إذن هراي نهانا نتو جلدون دو يوهور تاو هراي مو عندي كو هندم بنو كركا sabu sa anda ko bonnata korka kan a wawata accude sa accali ko bonnata korka kan a wawata wede korka ma kan selli idan ko ɗum waɗi no hana neɗɗo julɗo kala andugol ɗiɗo bonnayɗi korka imma ko madiya ma ko manawiya neɗɗo julɗo no hani ande ɗum o woɗɗito ɗum no jeeya e majji kala konngol ma kuugal tawno ɗum no harmi aɗa suuma e darade kala ko andunoɗa a wiyama ɗum ɗo no harmi aɗa suuma e darade haray ɗum ɗon no harmuno aɗa suuma e darade no tenti kadi harmugol muɗum ngol bakkatu mum on sowi jetta sinda waɗi nder nduɗo lewru idan
haray neɗɗo julɗo no hani rentade moƴƴere wono tawi noon si a golli moƴƴere nder nduɗo lewru a heɓay buy ko noon kadi si a bonni a heɓay buy idan haray ko rentagol no jeeya e ɗin ɗon golleji ɗi tawata ɗin non ɓuyta korka neɗɗo on bal naɓa mo ha tawa bonne korka kan so renaki wowlugol yimɓe ɓen ko wiyete ko ñoore horuɗo alhamdulillahi si lewru ndun no darade jeenoɓen fof ƴettane Allah ahadi ɓe acci jeeno ha suuma e maaya amoɓen accane ƴettane Allah ahadi ɓe acci amugol ha suuma e maaya yaroɓe beere ɓen ɓe tawata kadi na halkiɓe nder mum kamɓe kadi ɓe dartoto ha suuma e maaya kono ɗiɗo boneji wiyeteɗi wona ñoore wowlugol fenade waddidirgol yimɓe ɓen ɗiɗo alaka e accede ha suuma e maaya idan ɗiɗo no wuufa sa i kala ɗi accaka ka juulirde ɗi accaka ka tande juulirde ɗi accaka nokku kala ka yimɓe ɓe woni sinamo Allah subhanahu wa ta'ala yurma no rondi ɗum ɗo no yuuɓi woɓɓe ɓen no sikka hara ñoore nden ko si tawi a wowli on tigi e ɓaawo makko tawa simoɗon a suusata fillade hara ko ɗum woni ñoore ko ɗum ɓe dalli noon taɓe inna min komi wowlimo kon hay simo ɗo mi fillitato ɗum wona sarti nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓay ñoore nden harminama ka qur'an Allah subhanahu wa ta'ala tippini aya harmini ñoore nden o waɗi misal mayre e ñamugol teewu siɗɗo muɗum on hara o maayi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama landino sahabaɓe maɓɓe ɓen atadruna mal ghiba qalu allahu wa rasuluhu a'lam qala dhikruka akhaka bima yakra qila ya rasulallah ara'ayta in kana fi akhi ma aqul قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته نلا صلى الله عليه وسلم بلندي صحابة إن أو نيوري كو الله هرمني أو وي إنو وي ونيامو تيو فوري كدون عندي كون دوني دون وي كو الله إنو لا عندي نلا ماكي كو وولو غول ما مسيد ما أنكو متتمو كل وني نيوري kala ko anduɗa sa woli immo ma o mettaymo ko ɗum wiyete ñoore idan ko alda e kontugol ko qa'ida mo tawata fof naati nder ton idan wonali noon ñoore wiigol ko si tawi ko janano tun siko mo jomboɗa on wowlatɗa goɗɗo ayibeji mum ko ñoore sa yahi an e gore ma on jooɗi ko a woli ayibeji ɓeygu ma ɗi yeeso makko a ñoymo woni hananama wolugol ɗum si debbo on haali ayibeji moodi mum ɗi yeeso debbo goɗɗo goo ma yeeso gorko goɗɗo goo ko ñoore wa kadalika kala neɗɗo woni ɓiɗɗo ma woni bandirama woni siɗɗo ma heɓɓiɗo woni julɗo immo ma tun kala mo wowluɗa ayibeji mum kala ko faamiɗa ko bonnugol mo inde ko ñoore nden noon idan ñande goo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe toolodi e sonnajo maɓɓe on nene aicha radiallahu anha aicha yewti fi sonnajo nelaɗo goɗɗo gono wi e safiya o wi ngel no raɓɓiɗi ni kono ngomotoo o wi ngel no raɓɓiɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki hon ɗum laqad qulti kalimatan law muzdijat bi ma'il bahri lamazdajat a wowliɗo konngol si bone maggol on jillama e ndiyam maayo ngon bone on sanse ndiyam o wiya o yano wujjan o wiya himo janɗi jaaƴe o wi'ama ɗum ɗo e ɗum to ko wi'i ko himo raɓɓi idan hay siko himo boni reedu wiiɗa hay siko himo wuddi wiiɗa kala noore no wiiɗa julɗo mo tawata o mettatamo ɗum wiyete ñoore men idan ɗum ɗo no heewi e karaje julɓe buyi eto ɗen ha wawen accude ɗum si a acci zina a acci riba a acci fenande a accali ñoore han joni a yaltale bakkatuji mawɗi ñoore nden no jeeya e bakkatuji mawɗi ɗin bal subhanahu wa ta'ala wi en ñande fof ɗa janggande hoorema waylul li kulli humazatin lumaza so tawi a accani andi a huɗo e hoorema woni idan haray rento nden nde ɗo ñoore no jeeya e piiji ɗi tawata ɗin ko hunde nde tawata boni mum wela accude sabu yimɓe jooɗata ko yewtere maɓɓe nde wela nde juuta si tawi ɗum naataali nder idan ko hanan maale so tawi tun neɗɗo fuɗɗike ɗum ɗo e hoore ɗimmo makko wiimo accu dawa ɗum ko hani ko wona ya liiƴudande ma nden tuɗa nowru ma noon jentoɗa inna yo wowlu kala wowno o wowliri ɗon hiɗa mari bakkatu mo mari bakkatu ko hanan ma kon julɗo ɗimmo ma sino wondi e ella ko ya a noddumo yewtamo hakkude moɗon ɗum ɗo de ko ella ni a wadde accu ella ala
kono no fande e julɓe ɓen hannde waɗowo ɗum noddowo julɗo ɗimmo mum haalanamo ella makko ko yaltugol haalana yimɓe heddi ɓen kono noddugol mo haalanamo ɗuuɗa idan rentoɗen e muɗum ko bone mo tawata oɗo wona bone jeenoɓe wona bone yaroɓe ɓereɓe wona bone ɓe to ko bone men enen julɓe ɓen tigi no hani wattanele makko idan no jeeya e muɗum bonnidirgol hakkude yimɓe ɓen woni gollidoɓe woni residirɓe woni siɓɓe woni welduɓe kala yimɓe ɓe bonnuɗa hakkude muɗum a woni nammano nela sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki la yadkhulu ljannata nammamun neɗɗo waddiniɗo so o tuubali o acci konko woni e muɗum ha o maayi o naata aljanna idan no hanani neɗɗo julɗo on andu yo andu islamu ko ari ko fii moƴƴingol hakkude yimɓe ɓe wona bonnugol idan an kadi woni gollanowo islam woni jindowo fii yo hakkude yimɓe ɓe moƴƴu wata taw ka ñalluɗa o sa ewi ɗon ɓaawo muɗum sonkay sabu ko a waddidiri wonɓe ɗon ɓe idan haray no jeeya e muɗum yennugol e hoyreji ko tawata kon no sakiti hannde e hoore laawi meɗen ɗi no fanɗi hannde laawol ngol jokkata e laawi men ɗin ronka nande hoyre tawa kadi ko e moko baaɓe sikka ɗen ko moko ba ɗo yo on tu lanndi monade haray o yenni so a yenni on tigi woni o bonu e ma si yennuɗamo woni a tooñi mo yennuɗamo fof ko hoyre ko ɓuuɗi hananama nde yenna balnelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe maaki so tawi goɗɗo e mon no hoori si neɗɗo yennimo ma eɓɓi piide mo yo yeeto joomum kanko mo hoori o yottata ko hay yottagol daganaki ma wona fi attago idan ɗiɗo hoyreji jotoɗen kunduɗe meɗen ɗen e majji etoɗen ha wonen tawa si e munike e yennata ci ɗum wonali hara moƴƴali sabu haray a udditi sako baraji ma on e yuppude kala mo fottuɗa ka laawol ɗo yennuɗa no o wayi wo ko o boni wo andu ko baraji ma ɗin taƴanɗama ɓay so yafaki yawmal qiyama ko baraji ma rewete idan si tawi noon a golli moƴƴere a sakani yimɓe ɓe moƴƴa hara a woni neɗɗo mo fina no jeeya e muɗum jentago howlugol fenande e darugol ko Allah subhanahu wa ta'ala harmini darugol kon ko tawata kon hande yitere wala hippande la siyamma ene wuuruɓe nder ɗen o marsi hande yo goɗɗo jooɗoɗo bimbi ha kifiɗe tawa gite makko ɗen o ittide ko harmi e hoore laawol ngol tawa gite maɗen kala ko fonduɗa ko harmi a hippayde ɗum ɗo ko hunde nde wela fi sinna wakkiliɗo haɗi seytani haɗi wonki muɗum ki so a waɗali ɗum noon ko ni sagadi wonta par ce que nde daruɗa ko harmi ko wo heɓe bakkatu nde daruɗa ko harmi ko wo heɓe bakkatu idan si ñallowo siga ka ñalleten ɗo noon renali hoore muɗum ko sakata baraji makko ɗin no ɗuuɗi kaw heɓirta ɗum no fanɗi kawne yaltuta ɗon ɗuuɗi idan darɗe ɗen neɗɗo no hanni rende ɗe ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri ko kanko luɓi en gite wi en hippu gite ɗen qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum yeeto worɓe gomɗinɓe ɓen yoɓe hippu gite maɓɓe ɗen ɓe rena awraji maɓɓe ɗin Allah wontaka dow arsi makko yamira en hippugol gite hara ko fisama kala idan eto hippa gite maɗa ɗen woni noon ko ndaarete kon koye kaydi desina woni koye kaydi fota woni koye nder écran woni e yaltude woni ko jindo ka hoore laawol kala façon woniri rento e ndaarugol ko harmi rentoɗa e jentagol ko harmi en andi alhamdulillahi telen harmude jentete ɗin no jeyti moƴƴa ka sumaye ɗo ɗon no jeyti ko woni jeytiranali en ko telen ndaareteɗi harmude ɗin e hoyreji ɗin e ñoore nden ɗiɗo noon jeytanali e majji taw eto ɗen hande wonkiji men ɗin ha wawi accude ɗiɗo kadi tawa en darata ko harmi en ñoata goɗɗo e waddirta yimɓe e yennata ko muni ɗen wo so wawi ɗum ɗo haara mon gasa en heeɓi capanɗe joyi temedere nde guine meɗen kam aqulu qawli hada wa astaghfiru lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafuru rahim الحمد لله الذي شرع لعباده الصيام أحمده وهو المستحق بالحمد وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها المسلمون اتقوا الله واشكروه أن بلغكم شهر رمضان ومكنكم من الصيام والقيام فإن الصيام من أنفع العبادات وأعظمها آثارا في تطهير النفوس وتهذيب الأخلاق yetti Allah subhanahu wa ta'ala shar'inan ɓe jiyaɓe makko ɓen howrugol en yettamo kanko Allah hannde yettede ɗen jarnamo e hoore nemaji makko ɗe kontataki en seedo ko kanko tuwoni reweteɗo en seedo Muhammadu ɓe kafa ko jiyaɓe makko mo suɓi o nuli
yo Allah juurina sallallahu alayhi wa sallam e ɓengude maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓe usnaɓe ko ano julɓe kuli Allah subhanahu wa ta'ala jarnomo ɓaawo nde tawi o tawni on suumaye nemaji Allah ɗin siɗa faala yoɗi duumo koye a jarnumo siɗa faala yoɗi ɓeydo kadi koye a jarnumo si tawi Allah moƴƴike e maɗa siga nde moƴƴere a weltanakimo a waɗi o moƴƴaki e ma a waɗi o waɗanama o ɓoorata ɗum no ɓoori ɗum woɓɓe goo ko waɗi no woodi temeɗɗe bal million ji yimɓe wuuruɓe nder oɗo suumaye tawa wuurugol maɓɓe ngol fewdo ɗo ɓeydanaɓe sina halkade so tawi Allah sortima an e angal gandal maɗa ngal fof e loɗere ma nden e kenɗe ɗin fof o waɗima jeeyaɗo e yimɓe moƴƴuɓe rewoɓe Allah subhanahu wa ta'ala mawnina ko Allah mawnini kon no hani so siga o saayi ɗo tawima ya yettu Allah anda Allah moƴƴike e fof o moƴƴike ma an kadi idan o newinani en horugol nduɗo lewru suumaye e daragol e mayru haray ngol ɗo horugol no jeeya e ko ɓuri nafade ko ɓuri moƴƴude e dewe nde Allah subhanahu wa ta'ala rewiteɗen no ɓuri mawnude jagogol batte e laɓɓingol wonkiji yimɓe ɓen e moƴƴintingol jikkuji maɓɓe ɗi haray no jeeya e golleji oɗo suumaye laɓɓingol wonkiji ɗin ɗen andi wonki wona ndiyan e saabu nde laɓɓinirte subhanahu wa ta'ala o wi'ino e wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha idan wonki makin ko an fawi laɓɓingolki ɗum no na ndiyan lootirte sa looti ɓanndu ɗum ha laaɓi wonki kin laaɓata fin ko laɓɓinta wonki kin ko tuubugol rutto e Allah subhanahu wa ta'ala acca bonnireji ɗin toroyo yaafo feƴƴuɗi ɗin si a laaɓi e bakkatu wonki maki laaɓi wonki kin kanki tuundi makki o wona poussé ko bakkatu ɓanndu ɗum ko nduggu tuuninta ɗum wonki kin ko bakkatu tuunin kadi idan no jeeya e ko laɓɓinta wonki kin e dewe ɗen oɗo horgol suumaye no jeeya e ko moƴƴintinta jikkuji yimɓe ɓen kadi ngol ɗo horgol suumaye sabu sa a hoori hiɗa wi a wata ñu'u angal ñu'ugol yimɓe ɓen haala ayibeji maɓɓe ɗe no jeeya moƴƴere jikku si a hoori hiɗa wi a wata waddu yimɓe angal waddugol yimɓe no jeeya moƴƴere jikku si a hoori hiɗa wi a wata yennu mo yennimo wata yetto angal yennugol e angal yettogol ko yenna no jeeya e moƴƴere jikku idan hoorugol ngol no ekkitema kadi moƴƴugol jikku ɗum yo luttu e maki suumaye piɗi wa min fawaidi siyam annahu yud'ifu مجاري الشيطان في البدن لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم والصيام يسد هذا الباب من أساسه ويطرد الشيطان حري نجيا النفور كوركا كان سنت هورودي هورغول مكو غول لو إناي دوغير الشيطان دين كباندو مكو سبحان الله صلى الله عليه وسلم بهم بيتي ان وندما شيطان نو دوغا e goddo e meden kala won ƴiƴe makko na dogi teban makko idan si neɗɗo on no hoori ma himo hoorude hooru gongol noon uddede dambuɗe ɗo e setan remita nde ƴiƴe makko ɗan ha tawa hiɗe loƴi e setan hemata dole makko haray no jeeya e naforeji korka kan andintinte an o wonɗo e hoorude jaka hari Allah no nemimma sanga ɗonɗoɗa o a yare sanga weloɗa o a ñaame joni noon a welete a suusata memude a ɗonɗete a suusata memude ɗum ɗo andintinte jaka hari hiɗa e nema sabu neɗɗo andi himo e nema o so wiide makko a andi cellal no foti wosi a nawni jaka a andi kadi hari hiɗa haari haarande no moƴƴi no nafa wo si tawi a welama ko idan ngol ɗo ko weleteɗa e ko ɗonɗeɗa nder oɗo suumaye nge heege meme ngema ɗo e ka ɗon ka tampinay kama ɗo andintinte nemaji Allah ni subhanahu wa ta'ala e hoore maɗa anda jaka Allah no moƴƴi e hoore ma anditana kadi yimɓe ɓe tawi ɓen kañum ko ɗum ɗo woni gurdam maɓɓe kamɓe dolo ko maɓɓe kon ko heege na e suumaye ɗum ɓe welete wona e juldan tum sa e kala heɓe weela sa e kala heɓe ɗonɗa kamɓe ko ni gurdam Allah waɗina idan jaka noon an a weelama wasi ko suumaye ari ma si a hoori sunna ɗum noddete e anditugol jaka ɓeyno soñji sabu hunde si hewtani ma annantani goɗɗo gon no jeeya e naforeji muɗum ɗi e hooru gongol ittay mawnintinare e neɗɗo e townitagol makko ngol e hoore yimɓe ɓe sabu fewno ɗo julɓe ɓen fof no fota marɗo ko ñaama emo ala fof ko heege ñallata marɗo ko yara emo ala fof ñallay ɗon ɗeede idan ɗum ɗo
holla wondema ittay townintinare so tawi neɗɗo tontinirno fino haari itta ko o tontini hoore yimɓe ɓen kon kadi no jeeya e nafoyeji mun ɗin yo neɗɗo no jeeya e neediji korka kan afwan hawringol ñaamugol yarangol haray buyno sikka o sumaye ɗo ko lewru ɓeydirnu ñaamugol e yara ko fayere si tawi a ɗuɗɗini ñaamugol yara dewal mangal ngal fanɗe yette misal si futuro heewi a ñaami futti seeɗa a yari boyi seeɗa a yari gosi seeɗa a watti ɗon kadi bisaabu e jinja an e naafe timmuɗe lutti ñande ko ndeñanoole alaɗi idan kala noon ko bonnatma dewal maɗa ngal hara ɗum bonnanima idan neɗɗo on wano tawi noon himo haani anndude ko o ñaama himo haani annda kadi no o ñaamira sa anndi ko ñaama a anndani no ñaamira hatta ñaamete bonne ma won kiki idan ko ma neɗɗo on ñaama ko hawri o yara ko hawri fii yo o waaw rewde Allah ko waɗi no jeeya e ko ɗaɓɓa e julde nde ko ne gasta e ɓaawa mum kon heƴƴugol tabita e yankinagol ka nder julde neɗɗo sino ɓeti o waawata ɗiɗo ɗiɗi cortewol ƴettangol ora no juldani mo sabu mo hawdi kala ko waɗa e nder julde nden hara no yeɓanimo sabu makko ko yo uyne tumo hetto idan ɗum ɗo noon wo jeeyaka e julde ɗaɓɓande nden haray neɗɗo no haani hawrinde ñaamugol yara makko ngol e nder oɗo suumaye fii yo o waaw rewde Allah sabu dewal Allah ngal no wona ñalorma tun ko ñalorma e jemma idan no jeeya e neediji mun ɗin e ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗi e nder nduɗo lewru o heftinani ndu sen taskike moƴƴa en taway Allah subhanahu wa ta'ala koko wi kon simo faalayi fof rew mo force fof rewano force hono ndaara yimɓe ɗum ndaaren fewndo ɗo hay yimɓe ɓe tawno juulata farilla ɓen aɗo suumaye fewndo ɓe wakkilina fiino aɗo suumaye hay juulaynoɓe farilla ɓen no ronki juulgol jemma ka se landike ɗo jama ka tumbodiri juulaɓe otuji ɗin joyi ko jeno juulata jemma en heɓata 20% e zaman mo fewndi ɗen fewndo ɗo immotoɓe jemma juula kono ka suumaye ɗo hay mo wawata no juulude farilla o immoto o juula naafilo hana mo wakkili idan ɗum ɗo no jeeya ko suumaye waɗana lewru o heɓani idan ɗeɗo naafe suumaye hiɗe jogii nafoore moolanande hiɗe jogii ɓural mawgal kadi ɗen andi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wondema mo darike naafi e oɗo suumaye tawi ko o darori o naafi ko gomɗinal e ɗaɓɓol jodi ko Allah subhanahu wa ta'ala Allah yaafantomo bakkatuji makko feƴƴuɗi ɗin ɗum ɗo wona lelata kadi on nde daragol naafa suumaye on tuma ɗum no nelaɗo sallallahu maaki idan ñande goo gorko arno ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi nelaɗo yeetelan si tawi mi seedike ala reweteɗo si wona Allah mi seedike an ko a nelaɗo Allah mi juuli julɗe ɗen joyi mi itti zakka mi hoori suumaye mi dari ko suumaye mi naafi ko e honɓe mi jeeya nelaɗo maaki ma asiddiqina wa suhada haray ko e gonguɓe ɓen e yanɓe sahiide ɓen jeeyaɗa si a seedike reweteɗo ala si wona Allah a seedike Muhammad ko nulaɗo Allah a juuli waktuji ɗin joyi a yetti zakka a hoori suumaye a darki a naafi e mayru haray ɗum ɗo jonnete geɗal wondugol e yimɓe gonguɓe yimɓe yamɓe sahiide ɓen oɗo hadis ko hadis selluɗo e Cheikh Albani no sellin hadis o Ibn Hibban woni ko yaltimo ko deftere muɗum ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e hadis Muaz bun Jabal radiallahu anhu wondema neɗɗo si juuli ɗeɗo naafe suumaye o juulidi e imamu on ha imamu on gayni o windante sabu ko o juulidi e imamu on kon ɗeɗo naafe daragol jemma on fof mana sa ari ka juulirde siko leere waɗɗon siko 30 minutes waɗɗon ɗon si on juuli darɗe ko sappo tati ko ɓuri ɗum si on juuli ɗeɗo naafe a juulde imamu ha a gayni baraji ko windanteɗa ko neɗɗo juuluɗo jemma on fof idan ɗum ɗo no jeeya e moƴƴereji tawata neɗɗo on heɓataɗi sowona e suumaye moƴƴereji heɓoto e nder oɗo suumaye ɗuuɗi haray ɗen wasiyo hoore meɗen en fof neɗɗo kala e meɗen yo andu nduɗo lewru wona lewru balon ni hay siko balon fewndi nokkiri goo julɗo on na balon ka makko wata a walli qur'ana wallina jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala wallina yamirol moƴƴi haɗa ko boni acca jooɗoɗa e haala balon bimbi ha kikiɗe tawa ko inɗe yimɓe ɓe wona julɗo woni ko kaydi ma yawmal qiyama ɗum fondede jangde ɗum ɗon hawni kaydi ma ni ara yawmal qiyama
inne ya jangu inde kaydimani par ce que ko an jangata hoorema lettre ma yawmal qiyama iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba daral a yeeso Allah tawa ko inde zuyer e inde pays di tuubindi ka kaydima inde Allah ala ton qur'ana jangaka to nyallal manga fof ko windi nder ton a hefsido e yeeso Allah hay so tawi innama balom harna hara ɗum hesono nayno ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم فرج هموم المهمومين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين